satu fasal pada menyatakan bilangan-bilangan rakaat sembahyang dan bermula rakaat salat fardu, artinya pada tiap hari dan malam pada salat hadir kecuali hari Jumaat itu 17. Apa ianya 17 rakaat? Bahasanya guna pegah oleh musannaf iaitu bilangan rakaat sembahyang. Rakaat sembahyang fardu bak tip ura dan tip malam, bak sembahyang hadir kecuali ura Jumaat iaitu 17 rakaat. Amma yaumul jum'ati fa'adadu rak'atil faraidi fi yaumiha 15 rak'atan. Adapun bermula hari Jumaat niscaya maka bermula bilangan rakaat sembahyang fardu pada hari Jumaat itu 15. Apa ianya 15 rakaat? Adapun ura Jumaat, bilangan rakaat fardu ba ura Jumaat iaitu 15 rakaat. Wa amma adadu rak'ati salati safiri fi kulli yaumin lil qasiri fa 11 rak'atan. Dan adapun bermula bilangan rakaat salat musafir pada tiap hari bagi orang kasar itu niscaya maka bermula rakaat itu 11. Apa ianya 11 rakaat? Adapun bilangan rakaat sembahyang urang musafir bak tip ura bagi urang yang kasar nyanna 11 rakaat. Wa qawluhu fiha arba'un wa talatuna sujdatan wa arba'un wa tis'una takbiratan wa tis'u tashhatin wa asharu taslimatin wa mi'atun wa talatun wa khamsuna tasbihatan wa jumlatul arkani fi salati mi'atun wa sittun wa ishruna ruknan fi subhi talatuna ruknan wa fil maghribi ithnani wa arba'una ruknan wa fil rubaiyati arba'atun wa khamsuna ruknan. Dan bermula perkataan musannaf sabit padanya sembahyang itu 4 dan 30. Apa ianya 34 sujud, dan itu 4 dan itu 90. Apa ianya 94 takbir, dan itu 9 tasyahud, dan itu 9 salam, dan itu 100, dan itu 3, dan itu 50. Apa ianya 153 tasbih. Dan bermula jumlah rukun-rukun pada salat itu 100, dan itu 6, dan itu 20. Apa ianya 126 rukun. Sabit pada salat subuh itu 30. Apa ianya 30 rukun. Sabit pada salat maghrib itu 2 dan 40. Apa ianya 42 rukun. Dan sabit pada salat rubai itu 4 dan 50. Apa ianya 54 rukun. Dan khun musannaf fiha arba'an wa talasuna iaitu salat nyona 20 put sujud, dan si kurang peluh put takbir, dan si kurang tasyahud, dan si peluh salam, dan sertuh 50 tasbih. Dan jumlah rukun-rukun bak sembahyang iaitu na sertuh 20 nambah rukun. Menyabak sembahyang subuh na 20 bah rukun, menyabak sembahyang maghrib na 42 bah rukun,
dan menyabak sembahyang yang berboh rakaat na 50 berboh rukun. Ila akhirih zahirun ghaniyun 'anis syarhi. Hingga akhirnya perkataan itu lahir lagi yang terkaya daripada syarak. Hingga akhir perkataan musannaf nyo lahir yang mana terkaya daripada syarak. Makna terkaya hana pakai lagi pegat syarak. Wa man 'ajaza 'anil qiyami fil faridati lil mushkatin talhaqahu fi qiyamihi salla jalisan ala ayyi hayatin sya'a, walakin iftirashuhu fi mawdi'i qiyamihi afdalun min tarabbu'ihi fi adhari. Dan bermulaziman itu yang lemah ia nyaman daripada berdiri pada salat fardu-fardu, karena berat menghubung ia nyaman akannya berdiri, akannya salat pada berdiri nyaman. Niscaya bersembahyang ia nyaman, hal keadaan nyaman itu yang duduk di atas seri mana kelakuan yang berkehendak ia nyaman. Dan tetapi bermula iftiras nyaman pada tempat berdiri nyaman itu lebih afdal daripada tarabok nyaman pada pendapat azhar. Munya sirara urung lemah untuk gedang bak sembahyang fardu, pakan lemah karena berat. Karena berat bak tahman beratnya iaitu bak terjadi dang tersebut, maka kesembahyang urung tersebut dengan geduk dia ada seri mana kelakuan yang nak kehendak legotnya. Tetapi iftiras sira urang bak tempat dang tersebut nan lebih god daripada duk tarabok bak pendapat azhar. Wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an fa in an lebak pun warak atul faraidi ay fi kulli yaumin wa lailatin fi salatil hadri illa termasuk salah satu daripada adat istisna. Pertanyaannya, bagaimana definisi daripada istisna bahasa Arab? Kiban ta'rif daripada istisna. Pas. Coba neatu teh adat istisna. Ada yang tersebut lama daima. Illa ghairu suwan sawaun hasya ada khal. Nya lama daima belum jerumia. Illa ghairu siwan hasya ada khala. Apaan sih medang tasawuf bokajut. Illa adat istisna, rukun istisna buna musasna men buna musasna. Ba illa inan teh musasna men. Yaumi Jum'ati mustasnamen, salatil hadri istisna. Salatul hadri istisna. Kau nunggu istisna illa Yaumil Jum'ati mustasnamen. Yaumi bu yauma. Yauma Jum'ati. Urayan mustasnamen. Mustasna pat illa ada istisna ngwai. Kiban ketentuan musasna dengan illah maupun pertanyaan yang na oleh illah kepunan musasna
Bari musasna kiban dah baca. Patah mansub. Mantub anak lain ini ji. Jid mansub jid ke badal. Cina do kiban. Kiban surah musasna ngillah. Menyata kedi kalam tam bagi muncap wajib nasab oleh ilah. Munya kalam tam na bagi manfi jid Yang cukup mameh kan kun kalam tam lagi mujab wajib nasab ulillah contoh ji kiban. Nanti doh kubi sekali. Kamal qaumu illa Zaidan. Kemudian yang kedua, Kalam tam bagi manfi jid dua kri oleh ilah jid tanasab dan jid tabadal. contoh ji Maka qaumu illa Zaidun wa Zaidan. menyoda baca Zaidun keputan Irab Red ke badal. badal ho Ke badal ba qaumu. kamu dah baca Zaidan Red kepada mansub. masuk ada istisna surah gelhe Kalam tam bagi nakih jid jo ba abi hamitika. kalau manfi lagi nakih nunggu Kalam manfi jo. madang bakter juinan kiban yang rukun dengan kalam tam Munya kalam tam munya mubtada wajib na khabar munya fi'il wajib na fa'i. ya jika hukum roy dah anak istisna hukum roy dengan ya rukun kalam tam kiban makna tam sempurna Sempurna. Takrih. Takrih. Arang kapo je Pas. pas menyokapahinan jauh lain ju fiha arbaon wasalasuna cin bo mana dek Sabit padanya sembahyang itu